Ia, pi ele tua le nei tai au ma tango fie. Ta fo iwa saunia ma ta penaina. Ia elo tanto watua fai fo na tanto si la fai lungo ngalo pe wale ea. Ia fo upenga te fai langi. Ia ona ole au onanga ma le tautua. Ia arikei Global Kingdom TV channel ia ilana por kalame o le malu tai hau fale nganga i le tai hau mo le tai hau ia o le suafala man malo Yesu Keriso ia o te o folofam fantano fatua ia te sa moai lau fafonga anga i le tai hau ia mai ai o tumutungunga se yo na iu i le whangalo ina fo i le whaafonga angal pa ia maagulunga le lau o le tala le lei o na tūlanga wha lupea. Ia whaatalo whaatu fo i pa anga umalava ia ale nei au onanga. E lava se mea olo e maua mai eile nei tautua. Ia e whaatalo whaatu ia te oi le suafa manu malo Yesu Keriso. Ia whaatalo whaatu fo i le sunga i whawhengainga. O le CEO, ia sunga ia whawhengainga ia Mike Bureta, ma le whalitua ia Sarah ma no foalo. Ia ai mai se foi le au whainga nuenga, ia ilu tātou ofisa tūtonu, o tahuhu ia i au kilani, ia mai se foi o au auna au so matua whawhine, ia olo mātou noti mea whatrasi i lungo nei au unanga. Ia whamalor toi fua whamalor langi mama. Ia vi iele li. O tātou toi sila whai ei fo ili. Tai au manuia mai a te ia. Ia e vi i ai pēr lona suafa pa ia ma lona suafa mamalu. O lo o manuia ia wele li tone mana ia fo ile usule. Usu mai o le la. Ia usulu ngi ai fo ile la mua nei. Ia whaafetai a ile atua ila na pure whaasoa. Ia ile a taimi ma le taimi. Whaitawina fo ilo soifua mo se o mātou fo iola. Ia o tātou iai le leo langa le tu mau. Talo whaatu foi. Oi foi ni uso ma tua whaafene ma mātua. Ainga o lo wangaia le malanga ale maliwa malanga maliu maleoti le nei tai au ia alo fangia le atua la fa mafana fananga ia fa mafana fana tuai ia tu sai fo i male tete a ese ia mai pele ia ole ala lava tanto te uiai ia tanto te feilo ai mo lo tua mo tanto tua ala te ina tanto si stano ia na amatai leo le tanto fasoa le leita au. Pa ia lava oe, mamalu lava oe, sili ese lava oe Yehova, whaafitai le ola, whaafitai le malosi, whaafitai le whaamalo longa, mai ate oe. Pa ia i fōi ona whaatau nuina o mātou tiu te tau lo malo, mai se fōi le mātou whailo inga fia ma lau whanau. Ia e alai por kalame ma au nanga ile nei tai hao ta mai fa fo i matu mau e pe ia te oe lovi inga ta ma alo fa mai lau fa unga ile nei tai hao ile me fa inga wenga ia ai sili ai lau fa unga ile fa longo lau fa nau be lau upo stoi fa manatu stoi fangu e ti mata ai o mātou penga whaale nganga, a walo mātou iai le lei o langa le tu mau, whaunga ina o mātou o langa ia te oe malo, a o mātou o langa foi whaatali, taimi male aso i te vala au mai ai, le au na le ie ma le wha maoni, o lu whale mai e le fia o lo walei, e vi ia ai oe, ma wha manuina ai pea oe, i lo lava pa ia, ma lo mamalu, ma lo sili ese tama.
tu mau ia te oe le vi inga ma tu mau au whaamianga no o Yesu mene ma mene. Ia vi ia le atua ni futai au. Ma tano whantu fo isi o uso ia Jos te lea po Yosu al sunga le li awa o ia Yosu te lea po soalo ia ma lor soifua ma lor langi ma se fo ia le loa le tātou a ingo ke viso le nei tai hao vi ia le li. Tele tonu foi ia i tonu o New Zealand nei ia o lo tātou iai le nei va iaso ia i le whamanatuina ia po le whātā weina ia o le ngangana Samoa ia e vi i hai le li. Via foi ia Paul Kalame le ngata ia o onga ia mai se foi le whainga malo ia e whaamanatu e fo i anti o e mau lau ngangana ma le tātou ngangana ia o le mea alofa na fo i mai e le atua i anti o e mau le tangata Samoa ia tātou te tau te talai tātou whasoa ai ma tātou tufa ai ia e maua e fo i le tātou so ta inga ia e ala ngangana o fo i mai e le atua o le mea alofa mo o e moa. Ia tele tonu foi o le aso whahi ule nei ia i Samoa o lo whaamanatuina ai ia le onos fulfanta usanga ia o le tutua tasi o seo tātou e tunuu sa tātou tutupua e ai ma tātou ola e ai ia a ua tātou sui fo i leolanga ma tātou o mai nei a tunuu ia ai le ngalo alo tātou te patau la ia i lo tātou whaasino manga ia i se o tātou no i ele le ma tamata tu foi por Kalame ma fuanga uma le whainga malo ia i ele atua ia e ui foi na le manuia le vaa e tasi mai se la fai ia a le vi i ngai wha foi i le atua. Amen. Ia e pe iai ina tu ngā whautasi ia e le ai se mea tātou te popole ai e toi oso fo i la e pe ona iai le la le tua ia o le background o la u a whasoa le nei tai ao vi ia le li a talo whatu fo i le sunga i whawhengai ngai a tito lua iwa ia mafuta mai ia manisi oso ma tua whawhine ma lole soifua ma lole langi mama o le tātou malu tai ao wha le nganga le nei tai ao ia e maua mai le tusi a Paulo sa ave i Efeso. Amen. E tasi ala se foi tau o te fia fai tauina le nei tai au ia au te fia whaunga ina le mata upu a toa mua mua tusi la Efeso tusi a Paulo le kalesia i Efeso mua mua ia fia fai tauina lan fai upu e lufu tolu ia ai fia whaunga ina le mata upu a toa lea a Efeso. Amen. Lea la fai tauina i le nei tai ao. O lona tino lea o le tumu o le na te whaatumuina mea uma lama i mea uma. O lona tino lea o le tumu o le na te whaatumuina mea uma lama i mea uma. Tamunia mai lea tua e tusa male. Faitawina o lana fionga. Ia tu mau pea ia te ia lona vi inga e whaamamau. Praise the Lord. O le tātou malu tai au, wha lea nganga le nei tai au. Ia e wha au puina wha pea. O le ekalesia le atua soifua. O le ekalesia le atua soifua. Tel tono le nā foi wa. Pangaia lau lau ai. Ia e ala le malu tai au wha le tino le nei tai au. Whai olo sa wha i lungo lau lau ai stonu o lo whale ia vi ia le li. Tali ai le sua, tali ai le malu tai au le hafo i se mea ua foa i mai. E le whanau ia whamanianga mai le atua. Tātou tali ai le nganga o le whaafitai. Ai a whai foi olo e alala i tonu. Ia o whale ainga ia
ia le atua tai le ali ila na fasoa mala na tufa ia o tatou maua e fo'i fa'amanuiaga ia e ala i le fa'asoa mai ia i mea ai a le tino o le aga e mana'omia e le tino mea ai fa'ale tino ia e fa'apena fo'i lo tatou tu fa'aleagaga e mana'omia fo'i e fa'aleagaga mea ai fa'aleagaga e vi i ai le atua. Amen. O le kalesia a le atua soifua. Ia, tātou mata fo'i kalesia na tātou tufutupu ai. So se kalesia ia o loo e au nai ma tātou tautua ai, ma tātou whaatalitali atuai i le atua ma lona whinangana. O le upu e kalesia e maua mai le upu e leni o le ekelesia. Ia ai lua vaenga e vai ina ai a tātou manu tupua e tono e whakasa. Ia whatu a tāui o le kalesia. Ia ili taimi fo i le ai. Urua iaso sao le vai sa pati. Ia po urua iaso aso sao masina. Ia ona whai eile o le whamanatuma. Ia umalole lotu. Ia ona olo leo o tangata le lautele o le kales o le au lotu. E le la vea lato i tono le kalesia. Ia la o tangata e ta ua wha e kalesia ina. E no nofo e tau samima ma talile. Ia le whaatusa o le tino ma le toto Iesu Keriso. E ta ua la i lato o tangata ua wha e kalesia ina. E a mai le tala tuspa ia o oi o le tangata ua wha o leina. O talia Iesu Keriso e whai mali e ma whaola. Ia ona tātou mawale o le winga o le upu e kalesia. O e ua mawai ese e pei foila no tau whaamutalatu. Ia le tūlanga fo i le whakasa. Taimi no wolani ai. Ia vi ia le li. O le ala ua mawai ese o e. Ia mai le whaalapa ki pitonga fo i. Ia po le lalo langi sa tātou iai. Ia sa tātou fia ai tu ina naunga o le nei o langa sa u o la e ai fo. Ia aina o talia Iesu Keriso e whai mali e mo u whaola. Ia whamai nole o Paulo. Whaatea e se la le tangata tuai. Ia ai uru whale mai le tangata fo. O se la ua ia Keriso. O le tangata fo ia. Ua mawae mea tuai. Whauta ua whafowina mea uma. O le la tātou te le vaenga ia o le te whaitawina i tātou o tangata o le kalesia le atua. Tangata wana tau taliaina Iesu Keriso e whai mali e ma whaola. Leanga o le whai mai ai le tusia ione a i lantou uma na talia o ia ma whaatua tua i lona sua whana ia vatu iai o lea manuia e ta ua ai i lantou o le whanau a le atua. Amen. O le lala tātou tala noa i le tusi i le a Paulo na ande i le kalesia. I to tonu la o le kalesia po le tusi i le a Efeso. Mai le mta au mua se o le mta au poe ono. O le la tātou wha solo ai. Ia i tae awa solulu pe a tātou au lia i seola ma se malosi mai le li. E ono le leiva enga o le kalesia. Le tau e le fa ailo mai e Paulo i le kalesia i Efeso. Mua. E fa atusa i le tino. Ia la pe ona ia le tātou tusi faitau le nei tae au. O le ulu foi le pa mai. E le Efeso. O lona tino lea. O le tumu o le nante whaatumuina mea umalava i mea uma. O le kalesia la le atua. Ia le tala no mai Paulo ia Efeso. I pei e vaenga e mai ni vaenga si ono. O le vaenga la mua. E whaatusa i le tino.
A o le ulu, o le tino, o Keriso, o i tātou la, le whātusa mai aile, le kalesia e le atua e whātusa i o tātou tino. Le foi wha mai ai Paulo, o tau tino, o le manu manu lea o le nganga pa ia. E a fio le nganga pa ia i tonu ia te o tau. Ia le wha mai la Paulo ia e feso i luna mai nga mua mua. E whātusa i le tino. Lona lua. O le kalesia le atua soifua. E whātusa i le manu manu. Lona tonu. E whātusa o se mea lilo le kalesia le atua. Lona wha. E whātusa i le tangata fou. O se wa ia Keriso o le tangata fou ia. Wa mai la Paulo ia Efeso. E whātusa le kalesia le atua i se tangata fou. Wa mawai mea tuai. Whauta wa whafowina mea uma. Woti le tangata tuai se itulou. Ai whanau mai le tangata fou. Amen. Lona ono. E whātusa i le mana mea le whato a whaia ba. So vaenga la ia e ono. Te tono le la tātou whai matatu wata whasolo. Lea solulu ma lea solulu i le maluta e au wha le nganga. Ia e wha. Ma wai foi so tātou wha maro si au. Ia awa oe mau. E tala noa mai ale upo le atua. E tala noa mai ia te oe mau. A foi le whamanuia mai ia le tusi e whalinga. Amu ia le whaitau ia fionga le atua. Amu ia foi o le whaalongo longo i le a fionga a le atua. E tupu foi lo whantua tua mo le tātou whantua tua. I le tau longo longo mai o le upo le atua. O le kale siele nei Efeso. Na whaai ui ule malanga lona lua Paulo. A whea loa Efeso. Ele i umi se afo ia. Se taimine no foi i Efeso. Ia Paulo i Efeso. O no le wha moi Paulo. E fia o Jerusalema. Ele i tā taimi o tausaminga. Ma fuanga na ele i umi ai se taimi o Paulo i Efeso. Ma taulia fo ina watu Paulo fesili wo tau mawale nganga pa ia. E fa mai le maftanga i Efeso. Le aina o le papatisonga ai fo ia. A Ioane le papatiso. O tala noa ile papatisonga ile mai. Alele i mawala le kalesia po le maftanga. Ile papsonga le nganga pa ia. Na amatai lole isi na Bible study a Paulo. Ile mafutanga. Aile i umilanga o le nau Paulo. Mala mana onga o Paulo. Na afe mai a sei alo. So take off e alu i Jerusalema. Amen. Ai ole malanga la lona tonu. Na umi ai la le taimi. O ia Paulo i tonu o Efeso. E a male lua tausanga. I le lua male afa tausanga. Le umi sa iai Paulo. Paulo le kalesia. Na umi le taimi o le apostolo. Na mafuta ai le kalesia. O le no ule ne o Efeso. O se no foanga fo ie. E manaia to e matangofia i lona tala anga. Ona e whamaile mantaulio Efeso e i le tala whātai o le samitele fo i leo Mediterranean. Amen. Ai whamaile whamatalanga. Tele fo i vai tawheanga i mai o i le vai fo i leo Efrati. E whaisi mamau. E a ngā i mai vai tawhe ma ngā i mai i Efeso. Ia o naunu whale lole i tonu o le sami Mediterranean. O le tasile nei o ai. Sa tele ina whai ai whamasinonga a Roma.
Taulio le taimi leo le pu le ma ye Roma le larolangi. Tele foi la ta i Roma. E pe e malolo mai i Efeso, le ai Efeso. O le tele lau whaamsnonga ia i mata upu ese a Roma. E pe e tele isi whaamsnonga e whai mai i Efeso, le ai Efeso. E tele fo imo meo o malu. E tāpua iei tangata Efeso. Ai ole malu la e silio na ta ua fo ia mai tau. Ia e fo le tali tonunga sa avea ma meo tasio mata anga o lalulangi. Mata anga fo ia fitu pe ua valu ele manei mai tau. Ta sila leo mata anga ia e tuli. Tuli e tangata ta fao. Ia ole malu i tiana i Efeso. Aleluia. Te ia fo i ole tuli mai e tangata. Ia mai le North Island. E fia o mai i Wellington le mea o lo. Ia ile fale fono. Ia e lufi ei upo malo. Ale malo le nei. Aleluia. E pi fa pe nane nau ta ingo tangata fia o i Efeso. Ia au ia te fia o Jerusalem sa o ia mo foi. Ia pi fa pe na se nau ta inga foi le i tangata ta fao. Aleluia. Ole e pe usina tala lai titi le aile nei Efeso. Ai ina ua amele ina ua tale sa mala ale wali ile sa Jerusalema. Ia o Paulo ele famasino ina i tono Jerusalema. Langa o le pule Roma. O Paulo ole ame Roma. E fai eno na famasinonga. Aleluia. Ole tala masani walanta ua maiele. Ngā nuenga e lufu ruwanu le malanga lea. Ai whapu puula. Ina ua tau nuula le malanga i Roma. Ia, whamailoa le tai au. Tai o le toa se lau. Pango tā uma e amben wharepui ai tono Roma. O Paulo, ele ave o ai amai ave lo fale. Ia ona tofi lo le o fita tau. Na te va aia Paulo. O lona winga la o wharepui mua o Paulo. Sa wharepui i le fale o le tai o le toa se lau lea na la to wo le malanga. Pe ama le lua tau sanga na no fovava ai Paulo i le fale o le tai o le toa se lau Roma. Ona mangalo lo leo Paulo. Amen. Sorry iai la Paulo i tonu le lua tau sanga lea. Tasi leo tusi na tusi mai i le tusi e Efeso. O iai Paulo le fale puipuinga mua. Nanga e lua taimi na fale pui ai Paulo. O lona fale puipuinga la mua. Pea ma le lua tau sanga. I le lua tau sanga la lea. Pe fa e tusi na tusi mai ai Paulo. E kalesia. E ta ua o tusi mai le fale pui. Lea la iai Efeso. Ale tanto fasoa le nei tae au tusa male malu tae au fale nganga. O le tanto au tu o le kalesia le atua. O le mata upula mua Efeso. Famai Paulo. E fatusa il tino. Fatusa il lona tino. Le ngata inta tala noa ia Yesu ke viso. Ai olo tala noa mai fo iante. Oe. Ai sea. Ele tasi se vahenga o le tino. Paila tusi mai le ka e fatusa le ka le sia le atua i lo soifua o lo tino mo tantu tino pe ata taimi tatatu titalia ai Yesu ke viso e aveima ali ima faola le anga o le taimi le na tatu titalia i fo ima le nganga pa ia le no fo ai le nganga pa ia
i to tonu ia te oe whaleanganga. Aleluia. E tele la vaenga o le tino. E le tasi se vaenga o le tino. Whapena fo ila le kalesia. E tele ona vaenga. E wha mai paulo e le whai mai le talinga i le isu. So le awa ke pisa i le isu wao ngā. Ke o nā o ngā o i tu tino uma o le tangata. I le tino. E whapena fo i tu tino o le kalesia le atua. I le e kalesia. Aleluia. Le la tātou o atu le tātou me tā upu le nei, po le tātou whasoa le nei taia. O le whai upu mua ngai le whai upu e ono. Amen. E wha upu ina whapea. O le e whatusa o le ngā wenga na tāpena ina, ma fua ina, ma whaia e le atua. O le tala le a Paulo. O le kale sia le atua soifua. Vaenga mua e whatusa i le tino. O le ngā luenga na. Whaiupula mua ngai whaiupu e ono. O le tala noa mai ei Paulo. O le ngā luenga na tāpena ina. Na fua ina. Ma saa mia. Ma whaia i le atua. Aleluia. Tātou mai foi. O tātou tino e li whapena. Eina. Tāpena ina ma fua ina i le atua. Lo tino mo lo tātou tino. Ai mata la le whai upu mua. Ma le whai upu e lua. O ngai whawhai loa i mai ei Paulo. Ile e kalesia. Mai Paulo, o ua Paulo o le apostolo Yesu ke viso i le finangalo o le atua. A whai o oe o le tino o le kalesia ke viso. E te taula na vea oe pe ta ua foi oe o le apostolo ke viso o le tangata whai ngā luenga ke viso o le auna ke viso o le misionaria ke riso, o le perfeta ke riso, o le whaifi aua ke riso, o le aoa ke riso, o le whailaunga ke riso. Ilea, e tusa ma le fina ngalo o le atua. E le tioala a whailae, leu whatusa le kalesia soifua le atua soifua. O lo tino la, mo tanto tino. Aleluia. E whao ngā ina, o se apostolo, o se whailaunga, o se whai evangelia, amen, o se perfeta, o se ao. E whaia le fina ngalo o le atua. Leanga o le kalesia le atua. O le la whai ei o e ma. O mea whai ngā luenga. O le tino e whao ngā ina mo le atua malana e kalesia. Ma nei ava mai ia te o tau le alofa tu noa, ma le manuia mai le atua lo tātou tama o le alii o Yesu Keriso. I lalo le ulutala lea mai le whai upu moe o le whai upu le ono. Na fua, ma whaia ma tapena ina e le atua. E peye whaani vaenga, mua o se whaamanianga mo i tātou ona o Keriso. Nele na tāpena ina i le atua whaonga ina i lo tino mo tātou tino. O se mea, o se whaamanianga. Lea lai mai e whai upu le toro angar whai upu e wha. Ia whawheteia le atua o le tamā o le tātou alio Yesu Keriso. O le ua whaamanuia mai ia i tātou i mea umalama. O se whaamanianga
te loa na sau Yesu na tau su e se fale e whanau ai le ali o Yesu Keriso. O mafu anga rea na fio mai ai Yesu. Sau e ta pena se fale. Sau e ta pena se tino. Sau e ta pena se tangata. A fio mai le nganga pa ia. Amen. O wa whaingo fia le nganga pa ia. O na maua le tino. Maua le tangata. E uru fale manofo maua. Pai saua maua le toa se lau lua sifuru le ngai lungole. A fea au pito lunga. Tātou mata ai lau whaiva afi. I lunga o lātou o le uru fale mai leo le nganga pa ia. I le tau sa ini se fale sau o umana tā pena Yesu. Le au apostolo. Ia mai lātou sa i lunga o le afiafe au pito lunga. E wha afio ai le nganga pa ia. Aleluia. Tona lua o vaenga leu tala le tātou te ai na fua ma whaia ma tā pena ina e le atua. Lona lua na ia filifilia ai oe ma ina ia whaapa ia ina. Ma fua anga leana o se wha manianga ia te oe mau filifili ai oe mau ina ia pa ia. A avea matangata pa ia o le ekalesia a le atua. Pamali whai upunga e o le ua whamanuia mai a te i tātou i mea o malamba. Manuia ai i la le nganga i mea o i le langi o na o Keriso. Ina ia awane i ngata i le laro langi manuia. Ai sini ai ona fa manuia oe ma wa avea matino o le kalesia le atua soifua i le langi. Pa mai lor fa yupule e fa. Pa pe ona ia fili mai a te i tātou ona e oia. A o le i fa avaina le lalo langi. Ina ia pa ia i tātou. Ma ia le matau le ngaina i o na luma i le alofa. Le ngata ina pa ia oi. Ahe awane i matau le ngaina. Lona winga awane i matau le ngaina oi ma i tātou o le tino o le kalesia a Keriso. O le whaiupu le, whamaile whaiupu lima, wana tōwhia i tātou wana mua, mai wa lewa, mafua anga le alanga o le plana le atua sa fuafuaina mai le amatanga. O oe maa o le tangata, matau leo Efeso o tangata nuwese. O le tino o Keriso, o tino o le kalesia le atua soifua. Pamaila na fili desi mele na filifilia ana mua ai le whaabaina le lanolangi. Tōwhia ina ia awane i matau le ngaina oe o le tino o le kalesia a le atua soifua. Pamailea, wana tōwhia i tātou wana mua. Ina ia andea matama whai mana ona o Yesu Keriso. O oe o le tino o le kalesia le atua soifua. O oe o le tama whai mana. Longa winga e tama whai ai pa ia. E mamalu, e mana, e ele mana. Vai le mana ia. Amailea. E tusa male pule tu noa o lona lava fina ngalo. E leo se fina ngalo se perfecta po oi lama. O le fina ngalo le atua. Ina ia iai oe o le tino o le kalesia le atua. O oe o le tama fai mana. O le alata la noa i le tangata o no ese.
Tātou te le popole I tangata iuteia le anga o lātou ia o tangata al whiangainga. Dai ai lātou tonu al whiangainga. A o tātou leo tangata nu ese lea lea tala noa I ai paulo I le kalesia I nu ese I Efeso. Amen. O tau o le tino o le kalesia le atua soifua. O le fuafuanga ma le plana le atua mai le amatanga. O le talitonunga le apostolo. O le mata upu mua ma le mata upu elua. Le fofola mai ai le plan. Ai mata le mata upu e tolu. Le fa mai ai lo paulo. O tau ti ngā mo o mafatia mo o polonga. I le plan le wa mai e le atua iatea. We fa ai loa iatea o tau. E le wa mata tua i le tātou fasoa. Aleluia. I le plan lea le atua. Ya ai oe ma o le tino o le kalesia a le atua soifua. Ina na mafua na woleva na tapena mafua mai e le atua I le amatanga. Na ia fili ai oe ma. Pea le tala le atua ia Yeremia. Na o loa oe tele ia. Tele I whanau no utofia oe. O I le manamba o loutina. Ka pena umala le tala noa mai e Paulo. O le tala noa ai le kalesia I Efeso. A le afaua mai ate oe ma. Pe afaua Italia Yesu Keriso e fai male ima faole. O oela o le tino o le kalesia a le atua soifua. Le fatusa iai. Pe vai e. Pa mai le o fai upule e ono. Ina ia vi ia ai lava lona lo fatu noa ua sili. O lea ua anga le leifua mai ai o ia te tātou. Ona o le ua lo fangia. Ona o Yesu Keriso. O lea ua anga le lei mai ai le tama ia te oe o le tino o lana e kalesia. Ina ua umana e talia Yesu Keriso e fai mali I mwhaola. Amen. Danga o leo ta ua oe o le atali I ma le afine o le atua. Ina wa tātou talia o ia e fai mo tātou li I mo tātou whaola. Le lafa mai ai. Waanga le lei mai ai le atua ia te oe ma. Ono o oe o le ua whaatusa I le tino o le ekalesia a le atua soifua. I ia le li. Amen. Tātou mai lo le vaenga lo na lua. E ta ua o ye. Fai upu le fitua ngai fai upu suma le lua. E ta ua na whata wina e le atua. O le vaenga mo fai poe ono. O le ua bea e ta ua matino o le kalesia le atua soifua. O se fuafuanga ma se plan wa leva na whātātia mai e le atua. Le whamai na ia filifilia I tā ua ana mua. Tele la whamunianga le tātou mata atuai ma whaitau atu iai. E tusa male tala ula mai a Paulo I le kalesia I Efeso. O le anta manino fo I le iate oe ma. Le tangata onu ese, le tangata ua whaola ina, ua talia Yesu Keriso e fai mali I ma whaola. O le vaenga la lona lua, na whaatawina I tātou e awala I lona halo. Aleluia. Pa mai leo fai upule fitu. O ia fo ina tātou maua ai le tō miola I lona toto. Amen. O le redemption. Ainga mua ta pena Yesu lona tangata e fai matau, e fai ma price o le ransom. Ina ia ma fai ona whata wina I tā ua.
e matamata le tusia a mosa. Ma na ia le alunga mua a mosa ia komeli, la tunga whaingo fiele a matanga. Le wingo le tala, e le tutongi ina e ai fo ia, e a mosa ia se tau e a mai ai, maua mai ai komeli. Na mai lo leo komeli, maua la whanau, mata la ai toi fo i komeli, i oi le maketi. E watu la ia, an watu loko meri, maua loa e pule o le maketi, o na tuu lo leo le tau, ia komeli. Tusa o le wefe do komeri, o ai le tangata e latu e whaatau komeri, a lawa iai le tau, e tutongi e taita, whatu a mamuru mai komeri. Amen. O le melanga na ta pena, e amosa. Tau loleo amosa ta pena le tau. Wangalo tau le ile awhai o le tupe sekeli. Na alu ma amosa. E whaatawina ma iai le komeri. Le angalawa ile ma ke tio polonga. Se ilonga e totongi le tau. Whato atoe ma whai o na release mai komeri. O le ata manino le na o le lefa ma iai paulo. Ua maua le tongi ola o na olona toto. Olona soifua. Na ofoina mai. Fata wina ai oe fata wina ia. A dea i lo leo i tātou olona tino. Olona toto ua whaama maina ai le tino lea. E ta ua o le tino pa ia o le ekalesia a le atua soifua. O le tino e le matau le angaina a le ekalesia a le atua soifua. Vai le te leo le whamanianga. Sau au mai maua ilo leo le upule o le redemption. O le redeemo na ngā luenga na tāpena ina ai le tupe le ta ua o le ransom li whaperitania. O na alu lo lea o ia ave o totongi le tau o oe ma i le mea na tānofo polonga ai ma tānga sala. Alleluia. E le ngatala na totongi ai whaila na ngā luenga o le ave ese o tā ua mai le nofoanga na tā polonga ma ngā salai. O le ngā luenga la ta ua le whaperitania o le redemption o le ave ese o oe mau mai o i le mea sa tā nofo polongai. Le whamatala e paulo i le kalesia. Whapena o mau tau. Tangata onu ese. Sa le aiso tātou a manoa i o i le whengainga a le atua ma le no. E na whata ma le no o le atua o Israel. E na fio mai e su lo na toto. Whata wina o e mau. Ina ia toe momori i tā ua i o i le mafutanga a whengainga a le atua ma le no. Ina ia. Tu whatasi le iutaia ma le eleni. I totonu o le ekalesia a le atua soifua. Ma mai lea, o le whaamangaloina tātou angasala e tusa ma le oloa whaulai o lona alofa tū roa. O le oloa whaulai, ua tau masua sua le oloa. Ua tau ulu mai au moto le ipu le vai foi le wa tau masua sua o le ata manino le na o le alofa tu noa o le keriso ia te oe le tino o le kalesia ina ia bea matino e pa ia matino e le matau le angaina aleluia matino ua fia ma iai le atua o le tino ua le lei le fa mai ai o le ua anga le lei mai ai le tua ta mai le al fai upu le ai e valu amen ua ia fa pena
whaafau pu e tele, whaafau pu e tele. E koe whau, ai tele, longo minga e whau, o le tau masua, sua lea o lea, o le manuia o e mau. Haleluia. Ina wa tātou talia Yesu ke visu. Tau ami o tonuina i tātou. Haleluia. Ona o le tangata le suafa ya Yesu. Le ala e kau mori ya e paulo. Le plan ma le fuafuanga lea le atua. I le tangata onu ese. Ina ia avea leu whama ia whaatusa. Mua whaatusa o le tino. Tino o le kalesia. Tino pa ia. Pamailea. Ua ia whaafau pu e tele mai ai ia i tātou. I le poto uma a toa ma le whaauta. Au mai a te oe le poto ma le whaauta. Hallelujah. Vai ma ngai o whamanianga. Le wata pena i le atua. Pauare tā ngāruenga. O le tātalia. O le tātalitonu. Ma le tā whaatua. Talia Yesu ke viso. Le na ngāruenga la le tasia. Le mawa e ma le whaafaupu e. O le alofa tu noa o le atua o tau musua. Ia te oe le tangata o nu ese a. Pa mai le whai upule iba. Ina ua whaailoa mai a te i tātou le mea lilo. Aleluia. O vahenga i e stonu le whai upule fitonga le whai upasuma lua. O vahenga o le whaatawina o oe ma e a vea matino pa ia. O le kalesia a le atua soifua. Pa mai lea. O le mea lilo i lona finangalo e tusa malana lava pule tunoa. Na ia tuuai i lona lava finangalo. O le iai, o le avea oe matino. O le kalesia a le atua soifua. O le mea lilo, fa mai Paulo, o le mea lilo. Say mystery. Ina ia. O lona finangalo. Ia tasi le iuteia ma oe ma. Avea matino e tasi. Avea matino e tasi o le e kalesia a le atua soifua. Amen. E whai ngā tāona tū whātasi se tō lua. A lea lai whai mai. O le tino lea. O le mea lilo. Sai whea. Sai le fina ngalo o le atua. Lang o le mea o levo na tāpena ina lefa mai Paulo ia Efeso. O le mea o levo na tāpena. O levo na fua. Mai le amatanga. A lele i o i le whātau wina. Lewa whātau nuina ia Yesu Keriso. Lenga o Ipisos uma. Tusi ia o Ipisos. E te pai o le mensa hapeni o le tau tala mai e wha. E tusi a pai e mangaria e wha. Lea tau tusi po Ipisos. E ta la tau te tala noa. A ngā i tua i le mea la tala noa mai ai lea. Tusia Mateo, tusia Luca, tusia Mareko, ma tusia Ioane. Amen. La tala no ai tusi uma Ipisos. Ai o mai lo le tusia whalinga. Fato a te palole i luma. Ile luma na ile tusia whalinga. A tala no uma lea la paulo. O le tusi o le mega sa whaia Yesu. Ile me le tau tala mai le o whailo mai. E whai evangalia i e wha. Nea le whai mai ei. O le mea lilo sailona fina ngalo. E tusa malana lava pule tu noa. Ango se pule se tu ua o si ainga. O le vanga ma le pele mea. Ai ono o le pule. O le pule mai le tama.
Ono lea, ona olona lofa tu noa. E awala mai atia, e awala mai ilona halo. E mua, sila mai le atua ilona halo o Yesu Keriso. O ia fo'io le atua, fato o mai loa le ia tātou. O tātou la tātou ke o ia Keriso. Keriso lea, na te momolia i tātou i le tamā. Amen. Lengo Keriso na te whaola ina i tātou. O le tamana te whaamangaloina i tātou. O le nganga pa ia na te momoni mai a tātou i a Keriso. Talia le i tātou. Ma whaamama i tātou. Ma taua mi o tonuina i tātou. O le tamana te whaamangaloina. Pa mai lea. O le mea, o le pule tū noa ale tamā. Ilo na lofa tū noa. E maua se taimi o le tangata o nu ese. Na te talia ina ailo na alo e vea mali ima whaol. Ona, na lofa mai lo lea i le nu ese lea. E ta ua o le tino, ma whaatusa o le tino o le lana e kalesia. Pa mai li whai upo se pulu. Ina ia na whaupopo ina ia Keriso. Le sauninga i le whaatoanga o tausanga. O i lātou umalama o i le langi a toa mai lātou o i le larulangi. Pe whaperitania le upule sauninga whaatoanga o tausanga e tau whaperitania o le dispensation. O le plan umalea le atua. O le ua o mai, o le dispensation le tau tala noa i Paulo. O le dispensation of grace. O le sauninga o wha atoanga o tausanga, o le alofa tu noa, pa atasi male anganga pa ia. Amen. O le taimi lea, o le umi o le dispensation lea po le sauninga lea, o le whaatoanga o tausanga. Mai le taimi na maliu ai Keriso. Ma toe tū mai Keriso. Se i o mai i le taimi le nei. E whato umai o i le taimi e alu ai le si tianga. O le umi la lea mai le taimi le taimi na toe tū mai ai Yesu Keriso na maliu, tanu mia toe tū mai. Te i o mai i le taimi e ande ai le kalesia lea. O le tino o Keriso. O le plana le atua. Lenga e vanu dispensation, le tala no mai tuspa ia. E amata mai ai le taimi o, i le taimi o lai mama a tamu ma eva. O mai le taimi no pa uri tangata. Se i o mai ala i dispensation le pea, dispensation le ono. O le umila lea, mai le teimi na fio ai Yesu i le langi. Se ia o mai le teimi lea, ma o atua i le teimi o le sitianga. O le plan, na le fuafuanga le atua. Le lewa mai paulo ia, gale sia e feso. O le mea lilo, sai le fina ngalo le atua, tusa malana pule tu noa ilona alofa tu no. O ngawai, e whaate tau uma lea, lea ngore tangata lea na whaatau nuina o Yesu Keriso. Ka mai lea, o le whai upu lea se, mai, e le ngata ia i tātou o leo la le taimile. Oe o i le langi. Amen. Wa toi e mo fonte tu o i lato mo fonte tu o i lato na e o ia Keriso. Ma li liwa o ia Keriso. Ona fatu la i leo tatou ma veina i tatou. O i lato la le i le langi. Ma i tatou le la vea i le sa ninga nei. Sa i to tonu o le plana le atua.
Ilona fina ngalo lofa. Ilana pule tu noa. E awala ile alofa tu noa. O Yesu Kiriso iante oema. Apa walta tanga wenga fai. O le tanta lia. Tanga esele iloa esele talia. O le talia le te fai ai le te talo le faa o tanga. E talia ai Yesu Kiriso e fai mali ima faola. Le fai mai ai Paulo ya Efeso o ya Roma. Roma se furu fai o puea. E iwa mar se furu. A fai te tau tino i lo ngutu. Tau kanga e fai tau atu. A fai tau tino i lo ngutu i le li o Yesu Kiriso. A fai te tau tino. Tau tino le taimi le te fai ai te talo o whaotanga. Inga ua tali tonu lo loto. Ina ua tali tonu lo loto. Ua toi whatu ina mai Yesu Kiriso. Na ye what? Pa mai lea. Whatu ina mai o ia ele atua na ye what? Pa mai lea whaola ina ai oe. Wa talia tau tino e ala ele whai o le tatalo. Talia ai Yesu Kiriso. Ono wa e tali tonu ma whatu atua. Na toi whatu ina mai Yesu Kiriso ele atua na ye what? Pa mai lea whaola ina ai lea oe. Ya umana whai tatalo. Pa mai lea. Awa o lea. Awa o le loto e telitonu e o mai ai le ola. O le ngutu e tau tino. O le loto e telitonu e o mai ai le ami o tonu. Mai telitonu lo tātou loto. Talia Yesu Kiriso e whai mani i ma whaola. O komeki lo le fo i mai o le ami o tonu i ante o ema. O le ngutu la e tau tino ai lea nga whai ai te talo. Amen. E o mai ai lea. O mai lo le ola. Ia lai tau tala e Paulo ia Efeso. O le mea lilo sai le fina ngalo le atua. Le iai o oe o le tangata nu ese. E avea matino o le kalesia a le atua soifua. Faatasi ma tangata o le wheangainga. O ai le tangata o le wheangainga. O le Israelu. Tu faatasi le Iuteia. Tu faatasi le tangata o e foia. O nu ese. I to tonu o le kalesia a le atua soifua. E avea matino e tasi. Ai le o komeki foila le Iuteia. Ya o komeki ngalato ke ena le alo le atua. O la e pa tali le Mesia. E a fio mai le lan. Nanga iei to telefoia tangata Iuteia. Pili Penny Hin. Se tangata lata mai o io le Iuteia. Ia e whalongo o io tasi lea whai evangalia. Tangata whaolaina, tangata watalia Yesu Kiriso e whai mali i ma whaola. Ke lo foi e tele tangata Iuteia, tangata Israelu, nei te mala mai ma i tātou lo. E leo talitonu i o ile tu la fono a mose. Wa umale teimi. A lea watalia lea lo fatunoa e awala ia Yesu Kiriso. Bi ia le li, amen, whamailea. O le whai upu la e sutas, o ia lava ua maua, ua mātou maua ai le tofi, o i mātou na tofia na mua. E tusa ma le fina ngalo o le ua matua ngalue, i mea umalava, e tusa ma le pule o lona alofa tūnora. Spululua, ina ia vea i mātou maala, e vi ia ai lona mamalu, o i mātou o e na mua i wha mo i a Kiriso. E a vea lo tino. E mea ma mea. E vi i aita maa lea lewa mai. Ka mai Paulo i a Efeso. E a vea oe o le tino. O le kalesia le atua. E vi i a ai le atua. E le vi i a sesi.
o ai ngai vi I e looking. O vi I le atua I me te whaia ma tātou whaia. Ma fo anga lewa mai e. Ma ngai e wha mai. O I mātou na mua I wha moe moe I le te riso. A o I la tau ia na talia lena whai ma apostolo. A lela wa tuwha mai. Eime, ia te oe ma. Le tangata o nu ese. Ina ia avea ma tino e pa ia. Tino le kalesia. Ina ia vi ia ai lo watua mo le tātou watua. Tātou lo le vanga muli o le tātou whasoa. Te maua le whai upunga su tolu. Se ia ngā ele whai upu le lufu le tolu. O le hawa o ina, o le tino le. Le le whatusa ele. Kalesia le tino kerisu. O le tino le kalesia. O le tino ua uma o na hawa o ina. Ma ua pui puia ele anganga pa ia. O oe o le tangata ua uma o na hawa o ina. Le lefa mei paulo ia efeso. O tou o le tino o le kalesia le atua soifua. O le tino ua uma o na hawa o ina. Le ngata ina uma na hawa o ina I le upu o le atua. Hawa o ina I le mana o le anganga pa ia. O le mana fo o le anganga pa ia. Na te pui puia lo tino. Mo tātou tino. Le anga o le tino o le kalesia a le atua soifua. Pa mai fai pule su tolu. E iei fo o tou ia te ia. Ina o tou fa longo longo I le upu. O le mea moni. O le tala le leilea. O lo o tou o la tanga. O tou fa tua iai. O lo tou o tanga o tou fa tua iai. O na fa mau fa I longa ina I le o tou ele anganga pa ia. O le na fola mai. Amen. O le kaimi tātou te osi whea ngai ngā ai mai e su ke wiso. E avea mali I ma whaola. Ma tau liolo na toto lewa wha mamaina ai I tātou. Ma tau ami o tonu ina ai I tātou. O le mana la o le anganga pa ia. Lea fio mai ia te oe maa uma nofo tupu ai, ma nofo mau ai. O le wha mau wha I longa lea. Longa winga o lea ua sio, ua wha pii ai le sio. O le anganga pa ia I lea, I le tino lea. Lea va I le mana ia. Ne wha mai e focus pa ia. A whai tu te wha leanga le tino. No winga o le fia, mai la lea tua. Te a whai ua umanga sio lo tino. I le mana o le anganga pa ia. Ua wha pa ia ina, ma ua wha mama ina, ma ua le tau leanga ina. Ai a whai o le te si le fia. O le ua umana talia Yesu Keriso. O le fo wha mau le sio po le wha mau whai longa. A le ka ke ngei malanga. E lost la. Ngei wha pea e koe am essensio. Le kalangoa mai paulo I o le kalesia I Roma. O la tau uma o e le saba bali I le anganga. Ai saba bali I le tino. O e le saba bali I le tino. Ai saba bali I la le anganga. Watali I la tau mawhanau ngā lea. A le anganga pa ia. O e le saba bali I le tino. Ai sava bali fa le nganga. Nanga lai fa mai. Se so e la ukusike ua e ita mai fa pes. Hallelujah. Da apule varu fa mo balua.
Wale nei wale se fasala o ya ke riso. Ele se fasala. Pamailea. Wele sababali ila letino. Wele sababali ila letino. Ele sababali tu na naungo letino. E sababali fali anganga. Wale tula fono ale anganga. Ole ola wa ya keriso. Ole tula fono la ale anganga pa ia. Amen. Ole tato wola ola ya keriso. E soli lola tula fono ale anganga pa ia. Wa tato le maua fo ila le ola. Olo ya keriso. Aisea, langa o lea wa umana wha mau whailonga ina lefa me e paulo ia Efeso. Soli, ngā wa umana wha mau whailonga ina o tau e lea nganga pa ia. Amen. Ka mai lea. O na wha mau whailonga ina lea o tau e lea nganga pa ia. O lea na fola mai. Ka mai o lea. O le wha maoni o ia o lo tātou tofi. Lua, se ia i uina wha o laina e ua wha tauina ma ia vi ia ai lona mamali. Amen. Manatua o lele i uman dispensation of grace po o le sauninga o le wha atoanga o tausanga i le lofa tu noa matasi ma le nganga pa ia whato a uma ina ualu le seitianga. O le ale taimile nei anai le taimile na. Tātou te lei lopo le ale bala awa le atua e lo soifua mo le tātou wola. Awa o mai le bala awa le atua e lo soifua mo le tātou wola. Au e sao fai whapa ia ina ma whaama maina leanga o le tino oe. O lea. O le ka le sia le atua ua wha. Na plan ma ia le atua ma fua ma ia le atua i le amatanga. Lua ua uma na whaatauina i tātou e lona alo. Tātou le leia i male atua. Amen. Ua tau ma sua ai lona alofa tu noa i ate. Oe ma. Vai uma na whaatauina a o lea wha mai paulo. Ua uma foi o na wha mau wha i longa ina. Ua pipiki ai le sain. Ua pipi ai le sain. Aleluia. Po le stamp. Olea nganga pa ia i lo tino mo lo tino. E avea ma malu mal, e avea ma tino o le ekalesia a le atua soifua. Pa mai leo pauru pi, o mai lo le fai upo sulima. Angai le fai upo e lufulua. Ngai mata lola ia le ile tatalo a Paulo. Ina ia whaatu mawina le tino lea. E avea matino o le kalesia a le atua soifua. O le mele o te le mapuai i le whaapetai ona o tou. E tau o tou e au i le tatalo. Pai le maa ngai a ngā nue ngā pau. Ina ia, mautu le tino lea, pa ia e avea matino o le ekalesia a le atua soifua. O lona tino lea, oai, o oe ma, o le tomu, o le na te whaatumuina mea uma lava i mea uma. Whaatumu i le alofa tūnoa. Whaatumu i le anga le lei. Whaatumu i le whaapaia ina. Whaatumu i le tauami o tonuina. Koe whaatumu i le mana o le anganga pa ia. Ua wha mau whai longa ina ai. O oe mau o le tino o le ekalesia a le atua soifua. Ia sa mōre tātou malu tai au lea whale anganga i le nei tai au. Turi tau mai isi maenga ia lima tstoi.
ia i lea solulu ma lea solulu pe au lia e wha aua winai oe mau ia ole kalesia ale atua soifua. Mātou whafteitele tamai lau fionga le nei tai au. O se whamanatu ia te mātou. Mātou te vama ai mata pena pena iai. Mātou sāu niuni ai. Tusa malo fina ngalo alofa ua levana e tā pena ina. Sāu nia i le amatanga mo i mātou. Whaftei foi lau auna ia Paulo. Ne di ie whatanga ina foi ma whaunga ina. E longo mai aia ua fionga o tusia. E ngata na ave le mawhitanga i Efeso. A ole tāua mare a onga mo i mātou. O lo soifua i le nei mai tau. Lo mātou tūlanga i tau na mātou tuai. Tusa ma lo fina ngalo alofa. I lo lama fina ngalo tama mo i mātou o tangata o no ese. Ia tū mau ia te oile vi inga. Ai mātou mau au whaamnianga na o Yesu. Amene ma amene. Ia sa mole a foi se ngana wale tau tamali i lau whaafonga anga. Ia e matua atu ina. Pe ia foi ole. Mana onga ia mole tau le mau mole por kalame. Awane i whano oe. Awane i whano i tātou. O lona fina ngalo. Ia tātou maua leona e whaamau. Ia mai a te nei mai le lau mua o lo ia inisi por kalame al kolopo Kingdom TV channel ia o lo au o mai. Ia mai a te nei mai le lau mua Wellingtone. Ia o te whaapiatu manuia fua whanga le nei aso. Tō wha soifua Samoa.